pinikar bi Anglong TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panik pinia berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha Morinto owe chingri yuda hinpen chipatru piponsi ingdeng kep lapen ingdeng krihinia satlang ki undun arisoi jangan tumapan karchupon Nijang karbiang long lakha ke thomching thong constituency ka parlo Morinto lang to kapam bajong kiri bathuak lamalong Morinto owe chingri yuda hinpen chipatru piponsi aru ni phai kroi ke thom durmi arni ingdeng kep lapen ingdeng krihinia satlang ki undun arisoi jangan tumapan karcho mai ke paman pon Bangso karcho maya long ingdeng kep acat lang along pen bang krip ho lapen ingdeng krihinia acat lang along pen bang kep bang rumpet pen bang kora phori soi jangan tu chipa undun si Morinto be arong aphan lapen apaya po tumapan nong mewan pilo lasi ke bang jilang arni ko pi ko son pen si rong along anso se kapaching thur pon ji aphan pura rong arlo risoi jang aphan ke pachari ponchia phanpura president secretary arpu chingwai ponlo bangso kangwai along president akehai ongsona phansi ingwai ponlo lapen secretary arpu akehai bikrom be phan wood pipen pahai ponlo bangso mai lo alo hi sarpo phan pen Morinto be arong asar sarmen be than bang khoya sing hansi than bang chondro hansi lapen Benang an kitek kere atum chitong dunsi mesen me adven pachun pon. News Tech Report Anglong TV9 News. Medimen on song de. To nang litum pini ladak Morinto lang tu pamalong program deng apatak than pachin thate. On pini ladak ni tu Morinto lang tu pamalong pini ajai mek deng pon lake pineng kiap lapen rehini asalang Kadak nilitum marong pen kiun duna tuma phan nitum karchu laso karchu la pen tu kachithan kachimum laso jai mexi pini dai ponlo Tangte nang litum pini la bangso program ma karchu mai long bangko ana bang phuban se archu pon nek do than pachin thate nilitum pini karchu pon ke pasalang kiun la ke nilitum marong pen bang kripho la pen high secondary yang deng kiun dun abang bang ke Apai pana cup long. Tangte la anang bong pen bangko ana bang phusi first division second division apuson than pachin thate kedun ma Mitre ka satlang along pen first division bang phodo la pen second year along pen bang kithom lan bang the first division lo kedam tang por hu setaminang litum la pusona program deng ikbom ma Nilitum kidam tangan aningkan atkan setamin nilitum deng kombom lo laso nilitum kedeng ponpen si nilitum abong ating han setamin nilitum cepan jepari pon nilitum aprang katalon kacu ponlong ateng landam kulote nilitum tineng kacu ponlong apai setamin tineng si kiong nen nilitum non kidam tanganang bong de hedam long lo kacu ponlong lo Angte ke bang jilang arni nang litum la pusona program deng pon ikbom jilang ma Nilitum deng pon bomji laki anikan bang stammi nilitum isulim so pen patir pun konsintum dong si ladak celang pet pen dong si kedoan kibik iti sapi sapu pen cenglok ladang so karcho men nilitum deng pon bomji la Ang biar pu bang than pachin dia thate nili aku laki la non la so risilim so along abang nili presiden Inud businessman Mr. Tenson Teron Pen Daithor area salong kai kita rada tumapan kirap kipi pajir dunwer abang pu rada chataya long chipaklang pon muni datum kiplang kipi ke thekere tu piklo sitami rada long kar jap thip abang pu ke kom piklang sitami lakhan korat from dwar bagrem isi constituency angkang paglang so hemai terona rong mekar Mr. Tenson Teron ke Daithor area samunit kituk kisungalong kachirap kachito dunwer abang pu Sitami alang li amithang akhia dat penchot alang li inud businessman chot lasi laso monira kaya long kachirap kachito dun berta inud amonit lokuta Daithor area sa rada tumpen choropon lakke aning ke mepik ajoksi lapuan rat akidu kakisung along
cover I dun loputa tension teron pen chithan pon la pen nili ke bangjong sik ke rap nang johang lopute nili chomo besitami rap dun vekpu pen rap dun long le pulote nining sing sam se puta tension teron pen rang ke thing no chithan pon la pen nili jong si rada tumaphan rap dun long lo pulote nili phan arnam puthot nang rap thupu puta nije pon thu News Tech Report, Anglong Tv9 News. Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.